Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kini tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga altaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kini pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagot dayon nga ti surat, ti pakasalitaan, iti kalman laeng, ni pagkain mo ken cherry, nga napuluan, ti manurat, ken tegpesurat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi tadak manen iti igid ti baybay. Buybuya ek manen manunemi ti panagtabon ti init. Kabayatan ngagliday ti init. Kabayatan nga lumablabasit. Kabayatan manunemi nga mangrugin. Nga agsipngit. Ano damay tamariknak ti saem ngendaksak sa gabaen. Nabayagin manong nemi nga sanak nakarik na ti bagbagada nga ragsak. Kalpasan, nga napasamak a pinanawan nak ti lalaki nga empatig ko iti oray la. Waaping apit ngamin nga mapasamak nga mapukaw ko manong nemi ni Alex. Waaping agsangitak. Waaping agsagabak. Waaping agladingitak. No apay nga kay-kayat ko tag may mesa. No apay nga nakastoy nga dadanin nagtabon ti init kadadak manin ti igit ti baybay. Kaslaw payan ti madlaw kung haragsak dagiti daluyon nga agpasag iti kadaratan. Kasla na kami suot ti init nga agpakpakada. Kasla awanin ti dumteng pahingag sapay ti biyag ko. Kasla awanin ti dumteng pahinga barungan namnama ti biyag ko mano. Kasla dapekid din kayat tagbiag. Kasla kayat ko bekid din ti matay manong nemi. Ti magderak manong nemi idi tanakalneken ti init. Ti laengen arana-arna ti manabatbati. Kabayatan nga inot. Nga igupen ti taaw ti arnaar ti limneken nga init. Imadangak manong nemi, takayat kong mabasadig iti sakak. Kayat ko ti masadig iti igid. Kayat ko nga dabigla ko mga dumakkel nga daluyon ket sa buwagan na. Kayat ko ti malmes. Kayat ko ti matayen tapno awanen ti mariknak na sakit. Kayat ko ti matay. Kayat ko ti matay. Ti makadakes manong nemi, idi tabigla nga dagpayso, higanti nga daluyon. Ket ni, nakadakdakkel nga daluyon manong nemi tang tangadak. Ket umay na kun sa buwagan, idi pagamom tada ng guyod kanyak. Natulidak manong nemi, idi pa nakatulid ko kapot tada ng guyod kanyak. Ginuyod na. Ket naguyod ak. Abag isumat nga agtupaken ti daluyon manong nemi ti sakaanak. Imbaglaki din manong nemi ti na itaray nak ti mangguyguyod kanyak tapno numaidayuak iti kaslahigante manong nemi nga daluyon. At nang isalakan kanyak. Idi, tensardeng nan tinangulot kanyak iti kadaratan manong nemi. Bimangonak ka nagtugaw. Sako tinalyaw na sino manong nemi, ti arig na nangisalakan kaniya. May isang lalaki manong nemi. Tinangad ko. Guwapo.
Makitak pala ti kinagwap na gabutada pala yung ranyag ta arana arti init nga timmabon. Ti init alimnag. Injayan at nakulap na manunay midap ng tulungan nak nga bumangon wano tumakter. Inawat ko manunay titakyag na wano nakulap na ket binatak na. Tinulungak met tibagik at timakter. Pagyamanat. Nes nga ko di batan na ti imak. Pinagpag ko manong nemi ti arwatek, iti patong ko, tiba, likodan, imbaglakid din ta kapantalunak, imbaglakid din ta naka-jacket ak iti maong manong nemi, kat saan nga narugtan, ti t-shirt ko nga kinunag. Apay kayat mo tagpakamatay. Pagkunam nga pakamataya, amok, sumarot, iti panagkita, iti utak mo, iti panunod mo. Kahit mo sawen, amom na pang panunutek, naobserbar ka itapilaan. Itapilaan at takta sa dig mo, saan naklaming ang adlaw. Kahit buybuyain ka, obserbaran ka. Nadagsan di problema masang ka di. Kahit mong timatay. Apay nga mo, may sa ka manurat. Kada mo ti manurat, observer. Nasidap nga observer. Manurat? Wen, may sa ka manurat. Mabaling ka din nga rin tagpaisurat. Wen, manong name may sa ka manurat kunana ket kinunakmet ngayon sa runo, mabaling ka din nga rin tagpaisurat. Nagtungin. Let's go. Papananta. Inig ka man na ti imak. Iti dyan nga cottage. Ijata. Di nagpayaman mo. Siyempre. Iyaman mo ti bagi mo. Siyak pa lang ti mo na nga mangyaman mo ti bagi na. Sino ka? Anat nagan mo? Siyak? Uwin. Dakat nga rin sa baling asal salut-sutag no sanga siya. Siya ni Greg. Manurat ka? Uwan. Siya ka ni Greg Lakunsay? Saan? Apay amom ni Greg Lakunsay nga manurat? Napasbasak na minsan. Basta. Gagangayag lang nga Greg. Greg Ines. Takasinahit ka lang. Apay amom. Ado namin ti inasadyay. Kasi kaya nagan mo. Cherry, pag pinustahan mo, taga-ano ka. Ora sa mong iba katapilyado. Taga-ano ka? Taga-sarat ka Barangay Dos Amumit gayam. Apa amum? Nalaingat ka ron. Right-tera ka ron. Lakit taga Barangay Dos Saratak ng peso. May ke. O sige, agkibinda. Nakalamlamuyot manunemi ken nakabarbarat na kulap ni Greg. Uwen, pisel-piselen na takulap ko kabayatan nga magbag na kami nga kip-kibin. Implastar ko manunemi, ti jacket ko, imbaklay ko nga nalaing ti shoulder bag ko. Kalbasan na, iti makadanon kaming, ito ko ka? Ano data? Typewriter. Typewriter? Di ba computer ita? Sampay. Ito na sumarsuro nga panahon siguro. Ito no 20s. Computer to siguro. Ti pagmakinilyaan. Imitakit makinilya pa ilaing. Electric. Typewriter sama dito Saan? Taomit kuryente dito Ay, wala niya. Basit lang electric typewriter. Hang electric typewriter. Makinilya. Madama kang susulat. Ito obserbaran ka. Kabayatan nga. Deta. Mangsiyasyat ka? Hard met. Apet mo kahit hard. Ano kahit mo katangang katibir? Sanin. Deta latan. Taogan ka? Sige.
Ang taogan na manong. Inyawat na. Agur ka, di mo ikanti ice? Awan ice dito eh. Sa may isa, no brandy, saan na skin pa nga, ikanti ice na. No brandy, awan laok na. Inuman, tap numanana mo ti susto nga arak, raman na. Brandy gayam ti brand mo. Kunada, di kita kanog brandy ti brand na kit chick boy. Depende. Awan pa asawam. Awan pa girlfriend. Nabit pa nga nagsina kami. Oh? Tapay. Siyak sama ti interview. Siyak sama ti writer. Siyak ti pa isurat. Sikat damagay. Tapos nalikasta. Mamuak doon at istoryam. Imagure ka, Greg. Ano tamadamang si istoryam? Nalpas ko. Agandi nga klan dito yan. Mabilang ha. Itod ko lang ti conclusion na. Kalpasan na iyan tingkon. Manong nemi, tapno makitak no anyat imakmakinilya na timakdera kiri mabayak ken kuana. Timalyaw. Imisemak. Imisemet. Nagbanglo ka, Jerry? Haumit ha, aman. Siyempre, sakbay ng mic dito ikiti bye-bye, nagdi ko sak. Sa dapat masit impositit ko, magustok ti banglong. Ti banguk lang, patis ka. Loko. Aman sana nga gangaw. Nga magpeso nga nabit kay pa nagsina di girlfriend mo. Itaan niya nga rason. Dahil sa amin lang nga nagkinawatan. May panggip iti profesyon itong galbaysa. So nakit, may isang accountant, mga opisina. Ganito ta siya. Nakababad ako di bang ganilya. Anak ito susuratan, short story. Para iti banawag. So lang tis pagsusuratan. Manurat ak pa iti radyo, drama ti radyo. Ha? Peso? Apay, mangmangip mo? So anak agdingdingag ti AM. FM ti pagdingdingag. Manong nemi kaslak jak mamati nga makamamuak iti may sa manurat. Manurat iti prusa ako na daw ano ti banawag magazine kaniti radyo. Kabayatan makinilya manon nemi buy-buyay. Nakalalisto. Why paano? Nakalalisto ng gwerra ti panunot na. Nalawag mo na makita manon nemi degiteya. Isusurat na. Tanabudak manon nemi ti uraramatin na nga makinilya. Ti ko aning baganan. Gibos na. Kanana. Gibos na. Kaya mo basahin? Tsaka mo. Tagbasa? Ama, hanak na rin basa ti loko. No kahit mo, basahin para kang ka. Haanin? Agistorya aklangin. Ta isurat mo. Sige. Rugyaman. Siya doon pangrukyak. Pangrukyam. Mangsyat ka pa ay. Nabimintas na mangsyat ka. Tapno, may bagam amin. Sige. Tinaugan nak manunemi sa nainyawan. Igulpem. Nagbara. Yung naghimas. Yun. Nagbara. Yung naghimas. Danom. Ikan pasarunsuran ti danom. Madia. Buwal nasam di imas na. Akang itugtukot na talagat danom. Andang ang kayat ng itid kang ka. Apay. Basta saan mo nga pasarunsuran ti danom. Tap na may mayat. Nagbara. Nakabarbaran dito yung nagdesisyon ko.
Yung nagmait ti bara na, di ba? Okay. Damom ti minom? Damo. Ti minom iti brandy. Ano tinanong? Beer. Alabay? Kahit ko pa'y Craig. Kinunak manong nemi ketyak ng putan. Kahit ko pa'y kunak. Naarakop ko iso na manong. Kahit ko pa'y Craig. Pasensya ka na. Tsaka mo, baka siguro, hindi, gabata na kainom ako. Okay lang. Nasimbagbat pala't panunot mo. Tawagan ka pa eh. Guro ka. Si kamat ito sumublat mo minom. Sige. Kaslawan ang yaman na kin ka. Gabata minom ako. Si kapay. Nagalisto ang sumbrakin. Ngam na barang naimas. Naimas gayam. Kas kaimas mo. Tanaramanan ako. Kahit karamanan. Agurik ka. Di ba, gistorya ak? Agpaisurat ak. Kat siya katimanurat, kat siya mantagpaisurat. Ngam timaog kami pahay nga nagsarunong nga ng tangguab manong name sakbay nga rinugyak tagistorya. Pangrugyak nga ron. Tiagdama. Tiagdama? Kasano? Apay nga ka dito eh. Ang dahag dito igit di baybay. Kamot kahit ko timang lipat. Tati amok. Noboy-boyak panaglulumba ti kita taluyon, gagpasak iti kadaratan. Nubuy-buyahik, tililinek jenit. Kasla, maitabon met ti saem nga marikrik na. Ngam na maminsan kita bidotak. Agpeso, nga dumteg tirabi, makaturog ka. Ngaminton makariingat. Malagip ko manin ti napalapas. Mariknak manin ti saem. Katsalsarod-sudak, kasano tibang lipat? Kinunak manong nemi kat kasladyak napupuutan, kasano nga naibalikas ko dagijay. Manurat ka matgayam. O paging baga mga manurat nagpipintas tiga di balikas mo. Siguro gapo iti brandy. Kaya't kumanin. Siya kung tinagtao gidi baso manong nemi sa akong siya. Nagadalim sa taog mo Kati, maulaw kami ng Greg. Umaling ngay tultuloy ko na tatagsadak keng ka. Sige, nagsadag ka di barokong ko. Greg. Manong nemi, hindi pa nagsadag ko kenkuha na idrakos ko, titakyag ko, ititingad na. Sako, ginuyod ngayon pababa. Ngayon saan namat ngayon tulok na bumba, no di kat siyak ti gumato. Kasla kayat ko manong nemi, nga maramanan, ti baharahan, ti kinibibig na. Ngay tayo pa'y lahay nga matmatmatak. Nga kasla, kayat ko nga agkan. Kabutan adlaw na siguro manong naming at tarigagayak di kinibibig na inya sa dagnan di kinibibig na kat ison tinangamal ka di kinibibig ko. Greg. Ituloy ko, Greg. Ituloy mo istorya. Damdamagin no kasanot pang lipat. Damdamagin no kasanot pang lipat. Tanya ngamin tinapasamak. Anat rumpe nga lipatem. Inyo istorya kang kuwana no kasano kami nga nagamamukin ni Alex. No kasano ng indaton na't panagayat na
No kaano nga inaklon ko isuna. No kaano iti umuna nga panaglanang di bibig mi. No kaano ken kasano tingkam panagin narakop. Ken no anya ti aldaw nga panag-check-in mi iti hotel. Damo mi unay nga aramiden check-in iti hotel. Ket inagkan na di kiti lips ko. Kastoy? Huwag kasta. Inaprusan na pa iti barukong ko. Kastoy? Oh, Alex. Siyak ni Greg. Greg. Kasta. Kasto pa tinaramid na. Huwag. Apaya mo. Magusto ak idi. Ti pa nga propros na ti barukong. Sana insaliksik. Ti takulap na iti barukong ko. Tapno awan ti makatapar nga arwatek. Kastoy? Huwag kasta. Oh, Alex. Greg ko nam. Oh, Greg. Oh, Greg. Amon ka dinuan yun si Marunong inaramid ni Alex. Sinakroy na ka. Kastoy. Api nga mo. Kalpasan na. Impaida na kiti kama. Sumrek na nga rin iti pa nagkakwarto na ito yung cottage. Da isar, ipaida ka iti kama. Oh, kalpasan na. Kalpasan na. Inuksub na terwatek. Isot ng ikat. O sige. Ikatak nga rin terwatem. Jacket mo. T-shirt mo. Ken tibram. Kinuray pa dito baba. Inikat na amin idi. Sige ikatek mo. Dayta. Oh, kalpasan na. Isumati si mumlat na naguyos. Ito ka sumublatak mo naguyos. Nagalaalis itong inikat na may terawaten na manunaymi kat lamo-lamo kaming nagpadpada rin mabawi suna. Kastoy ka di, uwain kasta. Indinas na tibarukong na itibarukong ko kat nagbara. Kastoy, uwain. Oh, Alex. No, I'm Greg. Oh, Greg. Oh, Greg. Nabarbara isuna mo ng siyak. Nabarbara kang ka, Greg. Oh, kalpasan na. Nakidibibig ko, Greg. Kiss me. Nakapapawat iba naglanang nakidibibig me manunemi. Aging ganariknak ni impababa na timay sang ima na sana impalawa manunemi tinagbaitan di kiti likes ko. Ket aprusan nan. Kit-kitikitan nan manunemi. Huwain. Mapan na piritan manong name ti perlas ti tuktuk ti kuweba. Sana insurrect ti ba sa nga. Jerry! Saan lang ang may mesa, Jerry? Nayunan. Dua? Italong. Talo? Kasta iti tararamidin ni Alex. Oh, Jerry. Kasta, Jerry. Oh, Jerry. Oh, mapana kong Jerry. Mapana kon konak ka talaga manong name nagmayat. Talo nga ramay manong name sa na. Tas lag kiwar-kiwar. Tas lag batil-batil manong name ti pamayan. Kas lag batil ti itlog manong. Oh, nagmayat, Gary. Oh, Jerry. Gary. Jerry. Greg ko na. Greg. Jerry. Oh. Manong name kas taon ay panagpahot dagi bibig mi kawayatan nga talaga nga slag kiwar manong name ti aramiden ni Greg iti kuweba. Kaslag kiwar ti mabugbog nga binugbog man. Yung nagmayat tanamin talo at manong. Aging inuksot nan manong name karim pababa na digi bibig na kat kas taon ay matmanen
tin na panangag-agek panang kinikinit karikiti dua mansanas ilibarupong mo. Oh, Greg. Oh, Greg. Oh, kasano ti bang lipat, Greg? Babayin di kas ito yung arabidan ta. Dahil ito yung sungbat sa lutsod mo. No ayat ti nakasukat ti pusum, ayat matlang ti kasukat na. I love you, Jerry. I love you more, Greg. Oh, Greg. Nagapapahot isuna pagsinsinublatan na digdi dua nga mansanas. Aging kain pababa na pa ti ulo na manunay mikit amuklatan no sa dinut papanan na. Mapan manunay mi iti kuweba. What? Kat saan nga tiramay natin sa rek na nadikat tidila na. Sana pinagkuti-kuti. Oh, Greg. Oh, Greg. Oh, Greg. Kasta ko na yun, manong name iti panangan na. Kasta ko na yun, manong name iti panagsanapsap na. Sanapsap dito, sanapsap dito. Naging gama pahanak manin ko na. Taore ko la isurot manong name iti patong ko, yung pangato, nakasta nga, sep-sepan na. Oh, great. Name iti ibiat ng tipana na, kasta ko na yun. Oh, nagtakal. Naglukmag. Oh, Greg. Sana kang babawi, Greg. Sika talaga ti makaagas ti sukat ti pusok. Sika ti kaduak. Ken sika ti katulungan no kasano nga manglipatak. Malipatak kun ti napalabas. Ti agdamakin masangwanan ti panunutek ket sika daitan, Greg. Oh, Greg. Paspasang, Greg. Oh, Greg. Mapanak kun, Greg. Oh, oh. Oh, oh, oh. Uy, manong nemi, no kasanot daydayawag idi nga laing ni Alex. Mamitlo nga nalalaing manong nemi ni Greg. Super. No namin anong aksakbay nga si mabat tiriknak, idi mapanmet ni suna ko na. Mapanakon, ha? Sige, sabatin ka. Agsinabat ta. Dita, oh, Greg, oh, Jerry, oh, Greg, oh, Jerry, Greg, oh. Wan manong nemi ore mila na pinamindua. Namin aduak, irintot namin dulaing keng kuana. Ngam nakarakragsak, so nakarakragsak man. Idirumor kami manong nemi di pa nakasilid dayta nga cottage. Handa kay mapulutan, ken mainom, manong nemi. Naginom ka nagpulutan kami. Ana, napsukan? Uwan, Greg. Awanin tinasakit? Awanin. Naglaing ka? Sige, ituloy tat istorya. Happy ending matlain. Kalpasan ka ni Alex. Dimding ni Greg nga may isa nga manurat. Ket may isa kamat nga nagpaisurat. Ano nga title na? Ti manurat ken ti nagpaisurat. Nga ti ending na, isudamat na tagagasan. Oh? Home ending na. Tadi mo karikayat. Nga data tagasawa. Sana ka may karikan ka, Greg. Sabi ko, saan ka may kari? May kamanuak ka na lang tibiyak mo. May kadua. Sikamat ti may kadua. Naayat ko. Basta lagi di maawatan tibiyag ti may saman nurat. Ano nga min tibiyag mo? No tiyempo iti panagsurat. Kahit nga tabang kadisturbo ka niya. Malaksid no isut susurate. Ano nga kaduan ng oras? Parbangon. Isumat kay ibas na nukati parbangon. Mabalimat nga. Umunang aramidan ta. Sakto surat. Hanggang agmalas. Hana. Okay. Ako problema. Sakmat. Mapanag ito opisina. Akba. Mga opisina.
Sumangpetak. Sumabat ka. Malasit na kinamanurat ko. Agtabtrabaho, man. Kadi, when? Diyan ko makahitag surat ng dito tibiyag ko. Ore sa anak ang trabaho basta surat. O sige. Susult kami ti drama sa umang opisina. Nagsurat ak ti parabahon. No, maladawak, ag-overtime ang. Intulod nak dito'y balay manon nemi dumanong kapay. Hanin katrabiho na yun. Kaanon tong harad manin? Umay kan to tagasan di opisina namin to numalum ni bigat. Umay tanto manin tito igit di baybay. Ito sa bali manin ng cottage, sunit sumad lang cottage. Isumad lang yung cottage. I-reservag na to yung cottage para karata. Wala nga nalpasan ti istorya. Awanin ti may istorya ken ka. Ado, baka adaan mo mga istorya ti padam nga gayem mo, no kabagyam, nga makaedit ka niya ti idea. Iso nga, dagasang nga itong tupisina minto na malim na bigat. Ito may tantumanin tito. Kasta nga rin tinapasamak manon nemi katsakbay nga nagsurat kami. Iminom kami sa kamanin naggabo itirabaw ti kama ti kwarto ti cottage. Kalpasan ti gabo manon nemi rimor kami intuloy pinti minom kan nagpulutan kabayat nga istorya kat mga alat idea. Tilaing naman makaaramin nakalalis to. Nalpasen? Ikwat, drop pa lang na ito eh. Ikumpleto ito ng pigat. At doon pwede natin ang skin nginayon ko. Let's go. Greg. Awan. Bagam lang, not the problema. Kanayon ka di akstoy. Dito ikit di baybay. Nagsinarak ti manurat, kanti agpaisurat. Doon ka nga, awis na nagtibalayo. Ala, abay hindi ka makasumbat. Nada asawa mo na lang. Imbaga mga awampay, mada asawa mo. Saan nga nakasumbat nga talaga man? Saan ko nga inulit pa iti nagsaludsud ngayong inamok manong nemi no taga-ano ken sa dinno iti pakasaraka ken ko ano. Babay iti pa nagsaludsud ko manong nemi hindi kiti kadwa na iti radyo. Nadugtalak manong. Adagaya mo nasawa na. Iso nga tinaminsan manin manong nemi nga panagsinarak mi hindi makadanon kami ti igit ti baybay. Pak! Bakit tinong panak? Ano basol ko? Basol mo? Nagpapada kayo amin. Ibagam nga awan asawam. Ibagam nga nabit kayo pa nga nagsin iti girlfriend mo. Gayam ka na danag ka ti asawa. I'm sorry. Na pinarabin mo kanyak ti gastoy correct. Sa lawasaw ka. May saka manurat nga sa lawasaw. I'm so sorry. Ano yung sorry? Apa di mo yung baga kanya ka daan asawam. Adano kong ti asawa. Katuin. Ngim. May sabaldado iso na. Ha? Naatake. Iso nga. Kahit mo sa wen. Natati ka gudwa ti bagina. Nanaw mo kupek nakalamnamis. Di na mabalis na kitarakop ko. Sa makapatakas kang kuha natin. Di pa nakipag-sex. Mabalaw na ka din sa pulak. Katsika ka na sa pulak. Saan nga man nga may kasar. Nga may patpatek ka. Ipatpatek ka, Cherry.
mamati ka ko ma. Ididamo manunemi liniklikak ni Greg. No kasta nga tagasin na dito yung opisina, likliklikak isun. Umay nakpahendanunan dito balay manunemi ng jak kayat akasarita. Liniklikak isun. Aging ka nabanukin man. Saan nga umay opisina, saan nga umay pa dito balay. Awanin, na umay sun. Di makadakis. No kaano pa'y manunemi nga awanin suna. Isumit ti pa nakailiw ko ken kuana. Greg, apengin sarding mo ti umay mangdagas kanyak dito opisina. Apengin sarding mo ti umay mangpasyar kanyak kanti balay. Saan ka man nga sangwen, nga makikita ka. Sa anak man nga masidag kang ka. No masidag ka, kinitartarayan ka. Nga makikita ka. Itatasang ka nga makikita. Api kasla kayat ka makita. Greg, ano na ito yung gasat ko? Di mo nang inayat ko. Nagayat iti sa balik at sinaktan na. Iti may kadua nga ayat at daanin ti asawa. Nga dahil tatiga po na no apay nga liklikak isuna. Insarding nan ti agpakpakita isumatan ti panakailiw ko ken kuana. Apay akas na tinagbalin ng kasat ko, apay. Kaya't ko idein manunaming sinubyanan kami kini Greg. Ngam sana kung nagkan pa di kong tawad. Wen manong. Napanak iti estasyon nga pagsusuratan na ditoin kong ganamuan. Ngayong gibos na gaya man di kiti drama na. Napanak manunaming imbagada abalayda. Ngam sabarin tagigan. Awanin manunaming ni Greg, pimanaw dan iti da ito nga lugar, nga umamet ti makaamo, ken makaibaga, no sa dinot na pananda. Aging ka karagitoy manunemi kat balasang agpailaeng. Intultuloy ko tinong opisina, at umatigid agararim kanyak, ngam kasla. Nagbalinan manunemi, nga manhid tirik na. Diyakon kaya't may timandaan ti may katlungan na lalaki di biyak ko. Tamangan no isuntot mang patay kanya. So nga bayamon ti lalaki. Bayam. Agtawan ako ni ti 35, balasang agpailaeng manong. Kadyak tula mo, ninto nga, kaano nga talaga, nga dumteng ti lalaki nga naikari para kanya. No inton kaano, manong nemi, ti panawan ti makaikideng. Ipakamuktukin ka. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, cherry. Iti sarat, Ilocos Norte.